Kuyintokozo lesikhuluma nawe kuyi-channel kama kupastor sicela subscribe kuyi-channel sicela like le video lesicela ukuthi ube umlandeli oqinile wayi-channel ukuthi ke bese uyazama ukuthi nawe kulokuncane okutholayo ucontribute kuyona ke i-channel ngo-9 at least every month ngokuthi kube i-member. You can go and check how to be or how to become a member kuyona i-channel. Ikhona ke account number that you can use to contribute kuyona i-channel. Kuyosiza kakhulu ukuthi ucontribute kuyi-channel. Siyacela ukuthi wenze njalo uyihluphe ngokuthi contribute. If you don't contribute then akekho contributor sibheka la iphupho leli Siyanda ufike siyawa empeleni ayanda uthi sanibona mfundisi ngibube unkosikazi ejola. So into yokuqala singayibalula la ukuthi ke number 1 umuphupha la umuntu wakho uphawu uma umbona ekujolela olungasho ukuthi ke awumethembe futhi unokwesabela ukuthi ke angase ke ajole nomunye umuntu ngenzeka kulomuntu ombukile uthi hey umuntu wami ngathi usondelana kakhulu nomuntu uyabona. Number 2 umuphupha umuntu wakho upha umombona ekujolela olungabuyekela usho ukuthi unesikhwele wena futhi ke uyehluleka ukusifihla. Yes kunjalo. Number 3 umuphupha umuntu wakho futhi upha uma kumbona ekujolela uma kungukuthi wena unesiphiwo ke sokubona izinto noma ibonakala seyiqondile futhi esingadinga ichazo okungasho ukuthi hayi ke uyatshengiswa wena ukuthi ke kumele umqaphele umuntu wakho ngoba ke angasakujolele kungidala ngize kusenamehlo seqala ubona abanye abantu. Yabona ukuthi abantu abafani kuyenzeka vele kwesinye isikhathi uphuphe into nama I do dream certain things edinga ukuthi ngiyichaze ezingama symbol but sometimes kuyenzeka ngiphuphe into enjengoba injalo. Kuyenzeka ngiphuphe I remember khona la ngaphupha khona ngiyothola umsebenzi ngafike ngawuthola umsebenzi exactly adinga ngokuthi ngichazele ukuthi kusho ukuthi kwakunje ngoba kunjalo. Yabona. So there are instances where you dream certain things zibe ngama symbols but sometimes ithola ziqondile. Yabona. Some people they can attest ukuthi no mina nginophupha ngaliwe nje. Yabona. So number 4 umuphupha umuntu wakho uphawu oluhle umombona ekujolela ngoba kuluvama ukusho ukuthi yehlisa amaphaphu beka umoya phansi ungethuki futhi ke ungamngabazi. Yabona. Lo muntu usaseqotho, lo muntu unesimilo, lo muntu usathembakele futhi ke ungamethemba. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu kakhulonto uNkulunkulu engathi ngiphumelisa kuyona yonke into. Kodwa ke siyacela ukuthi usubscribe ku-channel sicela like le video le siyacela ukuthi unikele ingane yakho lesihlupheke faka lokho okuncane ngenyanga kungawenza umkhulu umehluko futhi nawe ukakuthokozisa ukwazi ukuthi cha wenze umehluko empilweni zabanye abantu. May God bless you. Kuleka uyu Jesu